Dobar dan svima, ovdje je Roberto Anić-Banić iz Novineta i pošto smo neki dan pričali na Novinetu o izradi Android aplikacija, općenito aplikacija, znači imamo ovdje kako dizajnirati aplikaciju koju je napisao Emanuel Brađašević. Meni je palo na pamet da možda bi vi htjeli znati napraviti aplikaciju, znači radit ćemo aplikaciju za Android. Ja vam ne mogu reći da će aplikacija biti savršena, ne mogu vam ništa obećati. Ne mogu vam obećati da će tutoriali biti savršeni jer ni ja sam nisam baš oko toga najbolji. Nisam. Dobro, znači započnimo. Prvo što će nam trebati je Android Developer Kit. Android Development Kit. Znači to možete naći na Android Developers. Kliknite download the SDK bundle. I have read and agree koju verziju Windows imate. Ja imam 64 bla bla 400 MB, to se skine. Pošto ga ja imam već tu, samo malo, evo ga tu je. Znači imamo, dobit ćete ovako nešto. Odete u SDK Manager, čekamo da se on upali, i dobit ćete ovakav jedan screen. Znači, ovo tu ćete imati već instalirano po defaultu. Ja vam savjetujem, pošto dosta uređaja koje ja koristim, ne znam kako drugi, koriste Android 2.3.3. Ako imate dovoljno živaca, instalirajte sve, ali je to jako veliko. Znači kvačica, install packages, accept. Kad to napravite, idemo u Eclipse i otvorite Eclipse. Sada ovdje ćemo imati različitih stvari, moram promijeniti u Workspace. Workspace će nam biti Novinet, T-U-T-O-R-I-A-L-I. Znači u ovom dijelu ćemo naučiti kako postaviti emulator i kako se snaći u Eclipse uopće. Ovaj ružan ekran X, evo ga. Imamo sve ovo lijepo, možda izgleda komplicirano, ali nije toliko. Prvo odemo na Android Virtual Device Manager. Želimo upaliti naš virtualni uređaj. Kliknemo New i sada odaberite ovdje koju veličinu ekrana hoćete imati. Ja si uvijek stavim, pošto ja imam 320x240, stavim 320x240. Namjestite koji je Android 4.2.2 ili Android 2.3.3, ovisi koje ste skinuli. Ja stavim Android 2.3.3. CPU odaberete, ja odaberem ARM, bla bla, back camera stavite si emulated, stavite radnu memoriju, ja stavim 768 jer je to maksimum. Interna memorija i stavite si SD karticu koju stavite nekih 200-tinjak. I use host GPU. Kada to napravite, kliknite OK, upišite ovdje gore ime. Ja već ovdje imam jedan. Znači ovo mi je Android 4.2.2 i HTC Emulate, tako mi se zove, to su mi performanse mog HTC-a. Kliknite Launch i on će vam pokrenuti emulator. Sada emulator vam ovako izgleda, ima sve mogućnosti ko običan mobitel, ali njega ćemo za sad minimizirati. Minimizirat ćemo ovo i točnije izaći ćemo iz ovoga i naučimo kako napraviti, kako se snaći u Eclipse. Znači prvo ćemo kliknuti File, New, Android Application Project. Sada stavite application name, ja ću staviti prvi app. Project name, prvi app, to je samo za Eclipse. Sada package name, to je kao sustav foldera, zamislite to tako, imate ovaj jedan folder, onda ovaj jedan folder, ovaj jedan folder. Sada, ovdje tu se uglavnom stavi developer name ili ime tvrtke. Moje je Uranium Devs prvi app. Sada, minimum required SDK. Ja preporučam API 8, znači Android 2.2, jer puno uređaja onako starih koristi ovaj tu API, ali mislim nećete imati tolike mogućnosti.
Target SDK je ovaj tu i compile with ovaj tu. Theme, šta god, kakav hoćete, ja stavim Hollow Light with Dark Action Bar, najviše mi se sviđa. Create custom launcher icon, yes. Create activity, yes. Bla bla, to je to. Next. Sada ikonica. Ikonicu možete postaviti šta hoćete, ili možete staviti neki clip art, imate ga ovdje, možete staviti neki tekst. Mi ćemo staviti image, otići ćemo na Novinetovu stranicu. I di mi je ikonica, za boga miloga? Evo ga, tu. To mogu otvoriti, da. Uzet ćemo bilo koju sliku uzmete. Samo ju sevate na desktop. Odemo ovdje. Krivo. Kliknemo browse. Desktop. Slika di nam je tu. Sad odaberete, znači foreground scaling, ja stavim center. I shape, square, circle. Circle je lijep, square je lijep, kako god hoćete. Additional padding je, kao što vidite, koliko će biti udaljeno od rubova. Ja stavim square, nekako na izgleda fora. Ali kad imate ovak bijele rubove, bolje vam je staviti circle jer će ih odrezati. Background color ništa. I next. Sada create activity, stavite blank activity. I activity name, ja si uvijek stavim main activity jer je to znači glavni activity. Navigacija, o tome se nećemo brinuti. Finish. On će za nas sada izraditi jedan prazni activity. Activity vam je kao recimo, evo ako ste ikad igrali LOL. Uđete pa prvo imate launcher, gdje kliknete play, pa se on zatvori, pa se otvori novi. Tamo gdje se loginate, pa se zatvori, pa se otvori novi. Tamo gdje stavljate svoje likove i to, pa se zatvori, pa se otvori novi tamo gdje igrate. Tako zamislite activity. Sada ovako, morat ćete zapamtiti dva važna foldera. Source i ovdje tu su nam svi .java failovi, programirat ćemo u Javi znači, i resources folder gdje imate layout i to je kako vam izgleda ovo. Tu piše šta se radi kad god klikneš bla bla na ovo. To sve znači dinamično, a ovo je kako će izgledati. Kao što vidite, on nam je otvorio activity main.xml. Onda trebate još značiti za Android manifest.xml, dupli klik i otvorite. Znači imate version name, stavite verziju. I sada imate ovdje dolje, znači o aplikaciji uopće. Ovo je znači šta traži znači aplikacija da bi radila, znači ovdje možemo imati internet permission, evo recimo tu ne možete samo tako pristupiti internetu, morate tražiti korisnika tijekom instalacije za pristup. To ćemo pomaknuti, delete. Ništa, to ne trebate znati, i ovo tu koji su SDK-ovi, ne treba vam to. Znači, sada kad odemo u activity main, već ćemo ovo hello world, to nam je automatski izgenerirano, i main activity.java imamo, save, jednostavno to. On šta njemu kaže, znači kada napraviš activity, on create, postavi kako da izgleda na activity.main. Znači, set content view r.layout.activity.main. Ovdje tu je za menu, što će vam se nalaziti tu, menu, main, i to je ono što vam dođe onako od uzdola kad kliknete options button. Znači, sada smo napravili praktički našu prvu aplikaciju, pa hajdemo je pokrenuti. Da bi ju pokrenuli, idemo run configurations, Android application, dupli klik, stavite Zonf 1, odaberete projekt, stavite gdje hoćete da vam lansira, ja uvijek stavim always prompt to pick device, ovo vam ne treba, i to je to. Kliknemo apply i run. Sada što će on napraviti je ponuditi vam gdje hoćete, znači pokrenuti aplikaciju. On će ga instalirati kao što vidite dolje u logu.
Otvorimo ovo. I kad kaže starting activity, to znači da vam pokreće prvi app Hello World. Tada! I sad ste napravili svoj prvi app. Znači vi se zezete još s tim, imate ovdje za postaviti ovo, a ja ću to objasniti u sljedećem tutorialu šta je tu, gdje šta ide, ovo ono. No dobro, nemojte si ga zatvoriti jer će vam trebati pol godine da se upali. Tako meni treba na laptopu. Ovdje možete, znači kad idete u Activity Main, tu možete mijenjati tekst. Ovo vam je add string. To ću još objasniti. Add string vam znači da vam uzima odavde, vidite ovdje, strings XML. Hello world. I ovo je value stringa. Znači vi možete ovdje komotno napisati hello world. Vi ćete on će vam dati mali uskličnik sa strane kao hej, bolje je da uzmeš odavde. Zato što ako imate 500 puta isto napisano i to želite promijeniti, onda ćete 500 puta morati promijeniti u nešto drugo. A ovako kada stavite ovdje, znači ovdje ćemo izbrisati hello world string, kliknut ćemo add, pisat ćemo box underscore svijete, ne znam kako se piše, nisam dobar iz hrvatskog. Ups, ne pišemo tu, idemo na string, ok. Box. I ovdje ćemo staviti box svijete, ne šta, pojma nemam šta, nemojte me sad. I sad ćete ovdje imati box string. Znači kako vi sad deklarirate taj string ovdje tu, tako ćemo ga ovdje postaviti. Znači kliknite add, držite CTRL i kliknite space. U tome ćete dobiti znači autofill. Znači možemo odabrati string, CTRL space, box. Kada to napravimo, pokrenemo aplikaciju. Kao conf1. Odaberemo emulatор, možete kliknuti use same device for future launches. On će ga otvoriti. Installing, uploading, starting activity starting intent, box svijete. Znači možemo napisati ovdje, možemo kako god hoćete, možete. I ovo tu što sam rekao meni, šta mi izađe tu to, yes, monitor, yes. Znači setting za sada to ništa ne radi, možemo kasnije napraviti da nešto radi. To je praktički to, a sada ćemo kako uopće izbaciti Android aplikaciju. Na marketu nećete moći izbaciti jer vas to košta $25 da dobite developer licencu, to čak ni ja još nisam platio. Ali ovako odite, export, idemo na Android application, project, prvi app. I sada, možemo koristiti, kliknut ćemo create new key store. Znači, to vam nije baš ne shvaćam šta je, ali whatever. Otići ćemo u documents, dobro ja ga stavim u computer, C, users, .10.10.android, samo ćemo staviti tut, ćemo staviti save, tut.keystore. Sada stavimo password koji će biti, nama će biti xxxx1234, xxxx1234. Ovdje sad moramo malo više toga popuniti. Znači alias ja stavim uvijek main, to će nam trebati za kasnije kad ćemo nešto raditi sa Facebookom. Password, znači xxx1234, mogu biti različiti. Ne mogu biti različiti. Znači xxxx1234. Malo idete, stavite 25 godina. First and last name Roberto Anić Banić. Organizational unit možete preskočiti, organization novine. City or locality, ja sam u Velika Dunja, ali napisat ćemo Zagreb. State or province ništa, country code 385 za Hrvatsku ako baš hoćete. Destination APK, gdje hoćete da stavite. Znači, stavit ćemo ga na desktop, jednostavno prvi app. I prvi app version 1.0, uvijek tako stavim.
I ne zaboravite .apk jer mi se već to nekad dogodilo. Pa se čudim ja zašto ne radi. .apk, save i finish. Sad vam ne bi trebao izbaciti nikakav error, nego samo nastaviti. To meni samo izbacuje kad radim sa Facebookom. Znači, prvi app version 1.0, mi ćemo to otvoriti u Dropboxu, znači new folder, novinet app tutorial, ubacit ćemo ga ovdje tu, da bude dostupan svima koji ga žele probati. I ja ću sad možda, nisam siguran, možda ću vam i pokazati kako na pravom mobitelu to sve radi, ali znači sad imamo prvi app version 1.0, radit će baš kako je radi tu. Kada imate onda da, ako želite source nam je computer downloads, nije downloads, documents, workspace, novine tutoriali, koliko imaš? Znaš puno. Znači, nalazit će se novine tutoriali u novine tab tutorial, prebacimo, kopiramo i to je praktički to. Vi ga možete otvoriti kada god želite. Sad znate kako pokrenuti to sa Eclipseom. Lijepo ću vam još skratiti to sa Bitlyom. Kopirat ćemo link do ovog foldera. On će nam ga otvoriti. Evo ga, to je to. Skratimo ga ovdje tu. Shorten. I tada tu je, bit će u descriptionu videa. Ako ne vidite sad, onda ćete definitivno vidjeti sad. Znači http://bit.ly/veliko z malo s 9boy veliko y. Znači to je to. Nadam se da ste uživali u ovom tutorialu, da ste nešto napravili. Ja ću sad ovdje ubaciti snimku kako radi na pravom mobitelu i želim vam svima ugodan dan. Dobar dan, ovdje je Roberto Anić-Banić iz Novineta i rekao sam da ću testirati app na mobitelu, pošto malo prije je bio tutorial. Znači idemo, otvorite svoj Dropbox folder, ja koristim ES File Explorer, prvi app version 1.0.apk, on će nam se skinuti, maknemo ovo gore, kliknemo install, nema dovoljno memorije, eto ti kad debuguješ sve na mobitelu, izbrišemo nešto, trebalo bi biti dosta memorije, ali moj mobitel se nešto glupira, tako da ćemo izbrisati nešto, tako ovo više ne igram. Znači, kao što sam rekao, radit će savršeno isto, kako na mobitelu, tako na emulatoru, tako na bilo kojem drugom mobitelu, ako ste aplikaciju normalno dobro napravili, tako da, ES File Explorer, vratimo se ovdje, prvi app 1.0, on se skine. I kliknemo install, open i radi točno ono što smo i mislili da će raditi, točno što sam ja mislio, ne znam šta ste vi mislili. Znači, pokaže se isto kao na emulatoru, isto. Znači, ako imate koji drugi uređaj, možete i sa drugim uređajem to raditi, tako da ovo vam svima ugodan dan, nadam se da vam se svidio ovaj tutorial i doviđenja.